ka Umpohliew Village Organization jong ka Snong Pahamsyiem ka badai ka way nakakanhon ka baju tray nakapenta ban island ti ki para long kami jong ka Snong ban sangkam sangjam lade hakum ka nega juk kerdu kam kerdu jam ka bamenta menta ka sngi kinong yalam jong ka nega kanhon kilap long ka Rakhe jong ka jingdap basisnam jong ka nega Umpohliew Village Organization ya ka nega kanhon la sang ha ka Praterik August arjar khat khandai ha ka jingilam jong ikong Esrani kumi president jong ka nega Village Organization nado ka teka sngi belasangi ka nega V.O tad hado menta ka kalip mat ladon kumba khatway tiliki kunhon jong ki SSG ha ka nega V.O ha ka nega sngi lawan ban sakhi ka nega Rakhe da kinong mi khmat jong ka nongpo constituency WMLA ka constituency ba Meral Pahamsyiem kumu kongsan bad UMDC jong ka constituency ba Balaji Rani kumu sembut kongsan ha ka bana ka liang kini kinong mi khmat kila ai ka jingiro bat ai men simru kilong kami ki badan hapo ka nega Village Organization ha ka baki dangla ban treshi tom shushu bandang kiu shaprang ha baro kiliang kat kum ka juk ka bamenta ha ka nega sngi na kaliang kinong yalam jong ka V.O kila buru ka jingkerpat ha WMLA harangkat ka memorandum na ka benta ban ai ka jingira ban snapan bahai ka office trekam jong ka organization ha ka bai dei bat kane na kaliang WMLA ula pdiang ye kane bar ula kularu ban yarap ban bahai ka office trekam ha kini ki khendiat sngi ha ka juk apor na kaliang kini ki arngut kinong mi khmat kila no senyang ru akane ka sngi sakane ka V.O da ki song pisa kum kada ka jing snok tilang ha ka nega sngi lai sakhi bat pensngai lang ru da ki nong ilam snong ki bakan thop na du ki nong ilam ka dor bar snong ki sang samla ba ki sang long kme jong ka Snong Pahamsyiem kalong gay ke basotenan kan baki por ki dang yai ki jingkela ki dang don ni sokumen sibun bagi long kimi ki jongi sagi dong ki thai ki jongi ru kila persang ban penrangkat kerdan lane banyabe ya gay ke baka perthai lane ka juk ko jongi ka dawa habang ayo bani kendu batpi kilong kemi lani banyak keren sapam ki SSG ngajukan mau ya katu ke amul lebih ke amul tip yang amul dut ke amul katu ke makhon ke amul bun ba ya amul kini ke amul aga basdang kalong kum ke SSG ke be tang cipo ke amul kinong rimasi ndalai rimasi di kumta penlang di kedut cijaka la penlang di kedut cijaka ya dei tejo ke landu suki ke form ke society suki kat banang roy nang roy ke jia trilang ha ke jia shania ha ke jia trilang para diki bari masigi ke la form ke way ke company ya ke ni ke amul baci mi mata borok kerlang ke percaya ke amul company wat hai shani ro nye pelukam ni ke amul dei dah kita ki SSG ki nong rimasi ki babit ki bamre jing pule ki ba sa chanong kendong la banong kita ki dei ka JNT jong ka amul ngan ki por ki pamensua kalau dei sisa ka tu ka kentin kawan kalian jong ka sarkar ki persang ban penselur ka women empowerment ka jing penkupor ya ki long kemi kalau nggak bokong sang ada kata apa ni ya kan ni jing penkupor na kalian jong ka sarkar pedeng lamba jong ka ni ka program ga ngitip ka National Rural Livelihood Mission NRLM kadi lamba NRLM no kani ka bakit tung ya kini ki village organization bat komtata na kalian jong office jong UBDO na kalian jong ka basin unit apori boy ke jongi kilale chiki Snong repair bantung ye ke IBCS ani MR ke IBCS all right satu kali lomba jo basic kamna singi ngiyo ne lomba jo ne NRLM kabangiyo ya kini ki SAG ban penlum penlang bantung hakaba ya lumlang dumni hatwi deli SAG ban penlong ya kene ka village organization Umpohliew Village Organization. Abang ini kumni hamal lagi Snong bagi persang berlet. Kanong gidap lagi smokeman bagi lom kami kejongi ki Trishton kimi sekman. Bat nadu ko Praterik kejong August jong senam arja kat hendai nadu balatum. Kilaya lenti mentala sistem arbanai lai benai ini. Bat ini scam. Nagalian kejong pi aga jinget trelang bat isisi ini itu kijingerap kiba ada benyo kilayo start up fund ada benyo nyusan hajar nak nom tu saja kalau ada benyo start up fund nang tak CIF silak sipo itu kiba yo man ke SSG
nang taga ni revolving fund kiba de benyo atai gitu giding jingyo kiba phi philayo kiba la penmang kerpang nagawan taju kabogongsan galong meni waje duit nulakren ki jingyo kiwan ki jingerap bapher hamtam ke CIF ke digatu BPI loan 10% ke interest no kaba biarap dalade yalade kan yarap je apo ke SCG jung PI loan PI keliang PI ram tangba hap pensu bat se di wisim da sim bide pencak dan kan penpai te akut isa saya ingin point kabogongsan ke de jing teli ke jing trehok kata ke de kabogongsan ya ke jing don kam baharo ke de khot ke SCG ni don kam ke jing yarap ni don kam ke jing yarap la bende ke rap yang amde ke panggestom la bende ke de don kam ke ban yarap dala de ne de jing persang na kaliang jong ka sarkar pedeng ban penmi ya kani Mission National Rural Livelihood Mission ke bagian RLM tolong berkentiu ban beli ya kalat ban pun jingking na kam ta gilong mi ke jengi bangin la ban kersan dala de kata ke de SAG self help group mo bangin kersan dala de kila dan shibun mensuah apa kampat mi kani ka skim NRLM ru kila dan shibun ke SAG ki bala terima ki bala form shifu pungut bala ya chung bala form buntu kila bende ki barep sing kila bende ki barep jur kila bende ki bathanjan kila bende ki rijing ri ba kom ta ter ba kila dan ru shibun ke SAG ki bala kiu shakman kapan kenal yang ya gawe ke SAG ha bagi wan pan jing era apo office kiwan bermi ki ong bangi kwa banyarap ni kwa jing arab na phi ba phi arab yengi to ngake fil ale yong ni thanjan kita di long kemi ba thanjan yong ni thanjan te ngila than ki jang ngila di ki ngong apilaya kensau pisan ya yong hon pidon bank account em don kanno ka closing balance ke jong phi yong thandai ko aja ka ai sim ma abang snow bangi SAG gitu. Kau ini SAG kepada dan sekomun. Ka closing balance jong ki ka bekut ki jong senam. Kalau kendai tu aja kita ngelak bersih. Dah katu hikira kata kapur ka NRLM 4 menteri kam kata. Jadi nak terkenal ka ngi SAG hi ki bateri hok ki bateri sistem fila. Mentali lang ba jong NRLM ki jingkirsan pisa. Itu ki CIF ki revolving fund kiba yarap nak kontak SAG bangkin nak katu dikerja baiseng dah aina kimhapan ba meu sakri wo ba men binat ba menyo ya ka bainong aba ki pingi kenmau ya katu ka kentin haka bible habi tu ki talent ki ba wai utuk try itu ki bala ban penroi tu talent kanno kolong gajing kemen dia untuk try about ai dia talent ka bolo ai ki laingut ki bawah ban bola ban penroi ban penthai ka kanno ban nuksa na kam ta ke jungi ru ha ka ba kumno bangin sim ye to nuksa arsi jeung talent kalau mungkin penthai ke ka bangidan kinang la benien ale ki jungi kejat na ka benta kumno bangin im kum ki SAG ba kum ta ter namar kata kum ki long kemi ki bai ngidon hagapur ka bae ka baham ta jinglong jingman jo ko perthei hamtam gani ke jingwan jong gani ke khlam jong covid khat ndai ka balapan thame ka perthei bro koi ka balapan kumar jingmon ka kamai gaji karep karyang batumta ta ndrei ngi scam mata squeeze gi na kaliang jo sorka lasnang pensenjur ye gini kendon batumta ta ngimdei ban fencing ngimdei penting pala bro ya gani khlam ndrei ngidei ban fikir mengale jukran na kapot ke kum ke SAG to nang tristom ni kwa bagani ke VO ke jonghi ke bakila sen kan yen kan long jeng montoy nang ta jonghi ha ga jeng trai rengkat bat ka dorbar senong bat ya advisor jonghi ke bak senong la de bo kerpang bat niat nang de sekma ki jeng arab nagaliang jong ka department nagaliang jong ka blok kinang wan nagapor kinang ki pinang la banang penhe ya kaneka ka SAG ke jonghi bat ka bagongsan kalomba umno kinang la ban penit ya kaneka VO ke jonghi ngim kwa aban I bagi wi isnem ke banwan mata bidon hadwi tili SAG agi isnem ke banwan kindon SAG ke ban mino tang na kada jo ke jinga fer jingmun ngim kwa akan lombong ta dari gamen sim ke jinga teli ke jonghi ke jinga sya ke jonghi kalau ka bagongsan
batin la ban pentiu ya kani ka VO betul